Татар информ 1990 yıldan beri татар hem rus tillerinde яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar, muhterem millətdaşlar, şiiriyet söyüşü dostlarımız. Şair, jurnalist Tataristan'ın at kazanlar medeniyet hizmetleri Osman Sadıoğlu'nun tuğuna 70 yıl tuluğa bağışlangan Ulmesin Girde Yeşev diye isimlengen edebiyat hizmetini başlayırız. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Tataristan'ın halk artisti Asaf Aliyev. Esselamu aleyküm jırının sözleri avtırı Osman Sadı hem jır müzikası avtırı Rezide Ahyarova.
Benim tantanaсын oşup jiberu için Türkiye Tatarstan Yazıcılar Birliği reisi, dramaturg, Tatarstan'ın kod kazanan sanatçısı Daniel Habibirahman Salih Uçaklarımız. Rahmat, hayırlı kiş, hürmetli tamaşaçılar, kelgen yazıcılarımız, konaklarımız, bizning beride Asqından, Başkırstandan kelgen konaklarımız da var. Bizning bugungi yubilyarımızna Osman abinin tuğanları, Osman Sede'nin mine uylap oturdum da baştan şunday uylar kişti. Biz de qartayıp barabız iken Osman ağanın 50 yaşlık yubileyinde men reis orunbasarı bulup işleydim. Ol vaqtda Yaşlar Birliği reisi Rinat Muhammediyev idi. Osman abi mena kelip kirdi de Daniel, mena da 50 yaş tola Tokay kılığında benim kişeni ökelip olmaz mı iken? Meytem nişle bildi Osman abi bulmasın. Barımızlıkıda Tokay kılıbı ökere biz onu bu vakitte hatırınızda olsa koyur kişiler bile turgandır. Tokay kılıbı asta işik altında bulay bırılıp duradır asıl etajda. Men şundan ötkeribizde biraz gına birer indi finansivi yerden tavuk bulur mu iken deyim. Meytem Osman abi sen Asqından, Başkırstandan indi. Başkırstandan indiler evet. Yerden kütörge sırasak neşik bulur iken kim indi, bile indi, biz indi Tataristan'da yaşadık, Tataristan'da işledik. Men bigirek de mine Baltaş turunda bir köp yazmalar yazdım bitindi meytemeyde. Baltaş'a barık ol vakitte Marat Gıtış Baltaş rayonunun hakimiyet başlarıydı. Şundan gittik biz bu acık maşinasına oturup gelip girdik. Motor mine şeyler şu gitti. Şundan Marat Gıtış sorayım. Daniel mine sen dramaturg indi. Mine Osman Sedaoğlu şair idi. Biraz zayıflar var idi. Mine şularının kaysısı yazırga ağır. Men aytdim, onun barsı da kimdir için ağırdır indi. Eğer de Xudoy Taolom degan elini berse, birsi de ağır tugildir indi. Men aytdim, dramaturg bo'lar uchun sahna bilirge kerak, shoir bo'lib tuarga kerak. Proza kelganda ağanın o'zinchaliklari bor. Mine Osman ağanın 50 yaşlık yubileydi. Mine şuşunu o'tkazir için birazgina yordam etib bo'lmas ekan. Nega bo'lmasin bo'la? Ko'pmi kerak bo'lasin sizga? Shu so'zni aytib bitiruvi bo'ldi. Osman ağa 5 ming dedi. Ağız qayına suğasım keldi dedi. Yerler hozir mine bunda bizning G'aribjon, sizning yozuvchi G'aribjon shunda G'aribjon senni bor opshiq yigitlarni qo'naq etdi. Motor bilan aytib shoplarni olib qoldi. Ol aqshani ko'chirasiz dedi. Men qaytganda ey suvgan mana. Men aytdim, kim 5 ming aqsha so'ray Osman ağa. Anda aytdim 25 ming so'rarga kerak edi. 25 ming so'rasang da uning yartısını bererlar bitadi. Ey men uyaldım indi. Ey men uyaldım indi Daniel. Benim akça sıragan yok bitti merhumke. O kişi şunday motor öttü. Şu kadar yılı öttü ol. Mine zor dvaristlarda koy bir kişiler öte şahslardan. Evet, büyük köp artistlar katnaşa. Emine şunday kişkinegine koy bir kişilerin icad kişileri şunday sahnelerde öte. O nindidir yılılık bilen öte. Uylap qarağız. 800 kilometrden Asqından tuğan jerinden onun dostları, onun tuğanları kelgen. Bugünkü günde şuşunday vakitte 800 kilometrden kelip qarağız. Osman ağanın onun tartu kişi şundaydı. Ol şınnap da yaxşı kişi, yaxşı şair idi, yaxşı jurnalist idi. Onun her bir makalesini yutlug'ib o'qiy edi. Şuna göre de
bugünkü günde de Osman abi bizning aramızda. Mında oturgan benim kalemdeşlerim hiç de aldarga irik bilmez. Ana artta bizim Levit Tiran otura, Telgat Nebiş otura, Enes Hasamış otura, sonra gitsem bir küpler bizim yazıcılar, alar barısı da Redif abi Kattaş otura, şınap da yürekte may bulup yatatırgan, şu kara Başkırtstan yerinde tugan, Başkırt kültürüsün, Tatar kültürüsün üzerine sindirgen, onun tabiatın, onun halkının bütün üzünçeliklerin tirenden bile turgan edebiyetteki oluk şairimiz, jurnalistimizni biz bugün iske alırgan içinde. Eğer de bugün min eline, bundan 5-6 saat güne aramızdan gitken Şevdet Dersemenov'da bugün etmesem Osman Ağa ümmeleriydi. Bugün onun bilen birge hizmet etken, birge onun bilen yaşayan, birge icad etken bizning Şevdet abi Dersemenov'suz aramızdan gitti. Ağır olsa da, bugün iske alıp kişisi olsa da bu iptaşımızı da iske alıp bir minutluk tanıdık edilmemiz. Rahmet. Hem indi irtege saat 10'da Şeyh uğramındağı Şeyh'tan biz özümüzün oluk yigitimizni, şairimiz, şulayık jurnalist, radyonun baş muharriri Cevdet Ağa'na uzatırız. Endi bugün iske alular devam ete, bunda kelgen barımızda Osman Ağa turunda motor sözler eytirmiz deb bilip, hem onun icatını ko'rsatirmiz deb. Ulug' rahmat barımızga da kelgan için. Tatariston Yozuvchilar birligi raisi Doniyor Solimov. Tuğan yılın şeyin yeşil, kışın oppak namazlığım. Sabı şattan dıgasıman canga ingen azatlığım. Min şitniki, yot ilniki bula olmam tilesem de. Şunu siler urmanında, kiyik meşi sürevsinde. Sularında dolkun kişe, kızıl kanat, kümüş balık. Almıştırmam seni yotta, dilmirsen de susuz kalıp. Min irikli sindegli, kardeş kuşum şevligende. Yanan fakat senin işin şendellerde sünmez şendey. Tuğan yağın, sindegine gurur bulup üsen orar. Tomurun nık bulsun desen toprağını jirne yorar. Kayalarının afetlerden yulkup kalgan sınmaz kolkan. Sinagına toyanganға min yoktuğa karap kalkan. Zenger күзле şişmelerden aldım kudret, til aşkışı. Tuğan tilin hurlauşıға düşsün kahar, jir parışı. Tuğan yağım, şeyin yeşil, kışın oppak namazlığım. Sindegine can sılışı, sindegine azatlığım de göze şair Osman Sade, sindegine can sılışı degen şiirlerinde. Başkırtstan'ın Askın rayonu Emir oğlunda ömür düşü Muhtasar Zeyneddin ulu bilen Daliga Gıbadullah kızı. İki kızları Doniye hem Fatima bulaydı. Hem 1949 yılının 23 fevralinde 3. bola. Birinci malay dünyaya avaz sala. Ana Osman deb isim koşalar. Osman'dan son tağın 7 bola dünyaya keler. Мәхүзе, Салават, Ансар, Хадише, Мулла Нур, Ахмет, İnsaf. Muhtasar abi bilen Daliga apa balalarını üz örneklerinde terbiyeliler. Kiçkineden ök hizmetini yaratırga. Üz tırışlıkları bilen kün görürge, namuslu, birbirine yardımcı olurga yaratып östürerler. Bugünkü günde 10 balalarının 7'si isen sağ. Ahmet'ten başkaları Başkırtstan'da doğan yaklarında ömür etti. Hem biri de Askın rayonunda yaşayışı singilleri Mahfuze Musabirova bilen Hadişe Minni Galiyeva hem enisi Ahmet biri de. Onlarını sahneye çapası.
Biz mene Osman abi bizim için ömür boyu burada. Konakka koytkanında anı kötüp turardı. Ana karab biz şiirler yazıp tırşadırıyız. Bizimiz bunlar gibi bizge direktlardan koyta. Siz neyiz? Şiir yazanı sürekli durmasın. Biz bundan üstü Başkırtistan'ın Osmanlı rayonunun Emir degan Dikmatur avulunda bizim avulumuz şu tikli matur idi. İki yakta burmanlar, burmanında ağaçlar üstüne sifak bayınlar, noratlar. Keşkene çağından Osman abi tabiat kuşağında üstü. Şuna göre o bu şiirlerin şu tabiatga ornagan. Şu bir şiiri. Öğrendim men köp sıfatta tabiatның özünden, şotlanırga yozlarından. Sabırlıkka tüzünden. Öğrendim men jetizlikке, yılgır bulan ulundan. Şotlanırga, köngülümde sok bulurga ertenge tonurundan. Jır yozarga turgaylardan, mühabbetke vakıştan, vakıtında ülgürülge, basudagı varıştan. Tabiattan köp sıfatta öğrendim kişkineden, edepke insaflıkka men sizden kişilerden. Osman abim bizning bik matur turmuş bilen yaşadı. Köp şiirler yazdı. Ol bizning üçün örnek idi. Biz onu bir koşanda unutmabız. Onun ismi bizning Günlerde məngə soqlanır. Sizə rəhmət, şunday matur kişi uyuşturğanınız üçün şın günüldən rəhmətimini bildirəm. İşinizdə zor mutlar dileyim. Benim ağabeyimler, bizim ağabeyimizin şu kadar sırlar, şunday kişiler görüyorsunuz. Sizə zor rəhmət. Bu şınaqda tabiat olasıydı. Biz değil yuvasımızın oldan olan, değil yuvasını şunda Jeyline sudan çıkmayınca fazla ülkelerin gidip birge minnalardan ihtiyaçlarına geçirmen böyle güzelimler bir mektepte o kadar, bir klasta o kadar bizim avulda ikinci klas, ikinci klas, birinci klas, üçüncü klas bin avliler 2 yıldır okudum. O şimdi mektepte de tertipliydi. O okulan çağında en birinci kendi fabrikası kutaydı bizim okutuşumuz. En birinci çağda aritmatikalar, Rus dilinden, yani bütün pişliğine olmalıydı. Şimdi tertipliydi. Bu mektepten kayıtlaydı, bütün evlilerin şu değerli edepleriydi. Şimdi uzun başka mektebinde okuğunda, bizde elektrik yolu indi, Bamba pavsa dünya tarafı şehirler yazaydı. Şimdi yazaydı, liderin kağıtlarını yırtıp taşlaydı. Şundan ikinci kültürümüzü şiirleri yazaydı. Şundan bir ikinci klastan, üçüncü klastan okuyan vakıtı bulan bir işte okudum. Şundan ufadan ne kildi, hak kildi. Bana yazanlar muhtar benim yani jurnalına şiirlerini yazanlar arayınlar. Şundan mektepte yeni koydu, mektep direktörü Emriyan abiydi. Yeni fertize, ne şimdi bizim yazışı, ne okusları, şolay şiirler yazan, yani jurnalında basılan bir kantananın kabinleri bineceğim. Çok rahmet size, benim abimizde zamanımız için. Çok kadar biz gerek yokan kildik. Biz yüzünden ağır bulduk. Rahmet olsun, bağlımız kadar. Gerek bizge şiir yazırlar. Osman abinin zorlar tuğan gününde iske alırlar. Keşke kilmeyi dünyada мәңгілікке келе бары озға қымаққа кішінің кімніңдір іші тез жойыла, кімніңдір іші қала мәңгілікке, рухи байлыққа. Örnek bulup Osman abi bizning için mayak örnek buldum turmuş yolunda мәңгі yaşa, мәңгі balkı bulsam da sen жер koynunda
Rahmet deymiz size. Şundan da Osman Ağa'nın ailesinde yok icad nurları var iken adamlar tugul başkalarına da şahılmanı görünüyor. Şuna yok isteliklerge göz salsak, Bolaşak Şagir Tuğan Oğlu'nda başlangıç, Kırşka Oğlu'nda orta mektebini tamamlap bir miktar vakta askın hem Qora İdil rayon geçitlerinde işleydi. Sabahtaşları təqlimə hem Mevdud Osmanovlar isteliginde. Osman mektepte okuganda o kitap bilen dost oldu. Var fenlerden de yaxşı bilgilerge gene okudu. Ул бик пөхтә, тыйнап, башкаларга ихтибарлы, ярдәмчел егет иде. Бер кайчан да бер кем белән дә бәхәсләшеп, сугышып йөрмәде. Һәр нәрсәгә үз фикере, үз карашы бар иде. Бәләкәйдән шигырьләр язды. Аларның берничәсе Башкортстан пионеры гәзитендә басылып чыккач, ул чакта мәктәп директоры Әмирҗан Абуев Фәйзрахманов бөтен укучыларны линейкага җыеп, Госманны мактап, рәхмәт хаты тапшырган иде. Көннәрдән бер көнне Тәгъйинләбрәк әйтсәк, 1963 елның гыйнвар аенда мәктәптә кышкы каникуллар вакытында 13-14 яшьлек 3 малай очраша. Кемнәр алар? Кайсы авылдан, ни сәбәптән җыелышалар? Видео язмадан аңлашылыр дип уйлыйбыз. Мен Ағажан Аюпов, Башқұртстан Республикасы Асқан районы Губерн ауылында туып, бүгінгі күнге қатысында өмір еткен. Біз бірінші тапқыр Осман білән 1963 жылдың қышқы ойларының бірсінде мектеплерде қышқы каникул уақытында ұшырашуға тура келді. Ол біздің күші егеті Лұтфулла Хабиповларға ұзаққа келген еді. Ол уақытта мен бұлай өзімін еткенде 5-ші класстан башлап шигырьләр язу белән боғып киткәнмен. Лұтфулла біләйді енді бұл шүгіліне шуға күрә бізден бір күнні Лұтфулла Осман белән бізге келіп кіріп, әйдәгіз біргелеп бұны шулай өзінің дә не бар, нашында исәп бар шигырьләткә. Şehirden yoluna başlayan. Birlikte biz üçümüz iş yapıyoruz, giderken sızılır. Her birimiz üzülüşe yazarız şehir. Ondan sonra yazı bitken her birimiz üzümüzün şehrini koyuyoruz. O vakitte belki biz şehirinin bizim şehirden istəligi, büyük qartı istəligini ihtimal etməgəmizdir. Bizə ilk mühimi anın ayıqmaları türkisi. Yıllar ötdə biz hukuk şirkasına alışıp, Lütfullah Habibov Başkı Devlet Üniversitesi'nde okuy başladı, Filologiya Fakültetinde. Osman, Tataristan, Kuşu Tataristan Respublikasına gidip, anın oldağı yılları şiiriyetken alıp gittiler indi. Birinci şiirlerin benim hatırımda bizim rayon gazetelerinde büyük fehimli, lirika bilen suvarlanan şiirler benim bırak ülkede. Zamanında Lütfullah Habibov Kızıldan gazetesilerinde uzun şiirlerinde şiirler. Buna şu gerçekte uyangan şiiri hisler bizni elde eydep alıp koydu. Bizim biraz yaşıydı, biz onlardan ayrılmışız. Buna Kuşmazada merhum, o her vakit bizim kumulda. Onun şiirleri, uzun şiirleri bile bizim kumulda yaşıyor. Bizden gitmedi, o bizim orada. Şuna göre bugünkü hatır kişisinde Osmanlı'da bizim orada, Osmanlı'da isen, Osmanlı'da yaşayıp, hem yaşayacak deyip, ben başarmış bildilersin ki.
Баскын районы, Күбияз ауылы, Дөй буйында, Дөй суында құйынып үскен егеттердің бірсі. Бүгін күнде менің де филология фәннәре кандидаты, датсын, һәм мәгарифның үстерү институтының башқұрт һәм башқа туган телләр һәм әдәбиятлар кафедрасы профессоры булып эшлим. Усман Сада белән, Усман Мөхтәсар улы Зәйнетдинов белән biz балалык елларыннан ук танышбыз. 66 елның 1 июленнән мин редакция хезмәткәре буларак эш башладым. Һәм берничә көннән шулай ук редакциягә Усман Садада килде. Менә шулай да без редакциядә бергә эшли башладык. Миңа хезмәткәргә туры килде яшь буенча. Һәм мин Советлар армиясы сафларында булып кайттым. Усман да миннән соң күп булмаган, аны шулай ук күрше Карайдел районы газетасына, редакциясына эшкә чакырганнар. Мин армия сафларына йөреп кайткач, инде ярты ел эшләп калдым мәктәптә. Инде һәм бу мәктәп эшен буенча укытуны дәвам иттем. Һәм 70 елына аның янына укырга барырга туры килде миңа. Һәм укый башладым студент буларак. Ул инде 5-нче курс студенты, мин 1-нче курста. Язмыш даныбызны бергә очраштырды һәм хәтта бер бүлмәгә куйды. 5-нче курсның бетереп алдыннан диплом алдыннан инде Усман Сада bir şiir yazdı. Tatar uramı diye atalar bu. Bu uram Ufa'nın Müslümanlar ziyaretı yanında bana hazırga dili başlayan, yarak olmadan hiç gene bir tıkırık gibi gene uram Osmanlı hukukundan çıkarırlar diyen para fikirler uylar geldi. Ama ikilikli kişiler bulgaç bu arada o dünyada BTU'nun prorektoru indi, okul boyunca prorektor Medhat Fazlayeviç Gaynullin de bu işine verip kalıp Rus etkenlerine tarmazak ortaktı. Hem Osman şulayda okulun tüvel tamamlar indi tiz orada kazanacağını gidip vardı. Ben Ağzam Ayıp ol. Azam Ayıp bilen Lutfullah Habibov tanınan sizlerle bilip 1967-1972 yıllarda Urfa'da Başkurt Devlet Üniversitesi'nin Tatar Dili hem Edebiyat bölümünde bilip algandan sonra Osman Zeyneddinov tanılıp kilişi ümitli yaş şagir Osman Sada Kazanlığa yoktada. Yaktaşları, sabaktaşları, kalendaşları şaktı bulanın başkalarımızda. Radif Gadaş, Robert Minnullin, Remzil Veli hem başkalar. Osman Sada ul yıllarda şın manasında icad işine şuma. Türlü yıllarda Komünist Tatari jurnalında tercümeşi, Yaş Leninşi gazetinde Edebiyat hem Sanat bölümü müdürü, sonra Şehri Kazan, Vatanı Tataristan Mağrifet gazetinde işliyor. Haydar Büyükşehir yazmasında Vatanı Tataristan diyen jırtımı. Osman Sada şiiri Safiya İbrahimov kıyı. Sinfatımızı diyip devrinleşer, bunlar şahiller veren iller sileşer. Biz bana sıçrılar başa, şırlar başa, seyip kanlat Tatar'ın sinnen bir yaşa. Vatanım Tataristan, vatanım Tataristan, vatanım zihni kurtalar, kanlarda uçkan bir küp zaman. Yama künge bəxət üstəb xəbərlər qayta, Tuğan
Şehrimizde gülüşe, seyip fırlap halkımızı sen мәңгі yaşa. Vatanım Tataristan, vatanım Tataristan, vatanım silvinim tulparat, dağlarda uçan bir kıt zaman. Vatanım Tataristan, vatanım Tataristan, vatanım silvinim tulparat, dağlarda uçan bir kıt zaman. Татарстанның халық шағиры Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рәдиф Гаташ бүген безнең ара. Әйдәгез, яраткан шагыйребезне сәхнәгә дәшик. Osman kişiler bilen tez aralашучан, үзен яраттыра торган, ачык йөзле, сүзгә дә бик тәмле, кирәк вакытта үткен дә телле шәп җегет иде. Аны күргәнемә, аның белән танышканыма киләсе елга 50 ел тула икән. Менә бүген сөйләшеп алдым Уфа белән, анда Роберт Миннуллин йөри, анда Татар конгрессының Башкортстан Татар конгрессы эшендә катнаша. Аннан соң Халисә Мөдәррисова дигән шагыйрәбез анда яшәүче. Алар Османның бик якын дуслары иде. Әйбит, һәм Османны беренче тапкыр күргәндә без Гәрәй Рәхим, Рөстәм Мингалим һәм мин 1970 елны университетка Ленинның 100 еллык отмышларында Акшарлаклар әдәби түгәрәге чакыру буенча килгән иде. Аның җитәкчесе Усман иде. Студент, бик җитез, оештыра. Әйбит, анда үзенең дуслары белән Рәмзил Вәлиев, әйбит Халисә Мөдәррисова, Алик Лукманов, композитор, бүгенге көндә дә бик көчле җәмәгать эшләтүче, һәм башкалар белән таныштырды. Менә шуннан башлап без аның белән дуслашып киттек. Казанга чакырдык. Укуын бетергәч Казанга килде. Һәм аны Казанга килгәч мин үзем йортыма пропискага керттем. Шулай белән мактанып әйтеп куйым әле. Андый вакытта ул бик кирәкле иде. Аңа гомер буе рәхмәтле булды. Әйбит. Менә аның турында зур мәкаләләр язарга бик лаеклы шагыйрь ул. Аны язырлар да. Мин үзем аның бер китабына, беренче китабына Мөхәббәт елы дип атала иде. Шуңа кириш сүз яздым. Һәм ул мәкаләм менә минем күптән түгел генә сойланма әсәрләрем чыкты 5 томлык. Шуның 4нче томында басылып чыкты. Ул әле дә димәк яши ул мәкалә дигән сүз. Аралашып яшәдек. Бик күп җирләрдә бергә барырга туры килде. Очрашуларда, кешеләрдә, редакцияларда эшләр буенча. Һәм 1908 елны biz Robert Minнуллин, мин һәм Усман Садай шәүләп Робертның машинасында Әнгәм Атнабаевның 80 еллык юбилеена кайттык. Үзе мәрхүм инде Әнгәм абый. Ләкин бу безнең кумирыбыз, безнең устазыбыз иде. Уфада укыган шагыйрь Усман Садай башта шагыйрьлек сабакларын Атнабайдан, Назар Нәҗмидән, Мустай Кәримнән башка башкорт әдәбиятының башка вәкилләреннән, халык иҗатыннан алган иде. Шуңа күрә гомер буе Әнгәм Атнабаев белән дуслыгын ул горурланып язып чыкты, сөйләде һәм алар хәтта төс буенча да берсенә охшаганнар иде. Осман кечерәк булса да, Атнабаев озын буйлы, мәһабәт, ләкин икедән мыеклы, кыяфәт аларның бер төрлерәк иде. Кыяфәт дигәннән бер biz ана шул юлда Роберт шәүләп кайткан вакытта иш сөйләп көлдердек тә, көлештек тә. Әйбит, Казанда без бергә йөридек. Әгәр Уфалар язучылар килгән булса, бер заман Татарстан газетасына килеп төштеләр. Анда Гази Хисхатов, Фәрдис Сандолов, башкалар без кунаккаларны күргә килдек. Шуннан соң
Ferit Oğan işlep tırfı, Osman Dükten bilmegenler, bir tane traktора, Meytemel Osman Sada, evet bizim şagir, bir tanımlı şagir, ol Meytem, askından, olar Meytem başkart, isepena başkart yöreyi. Eytem yerli, yüzünde başkırt nuru var, dedi, Tarık İstanbul. Şuna kızık diyorlar iyi, bizden Osman bilen, her vakit yüzünde başkırt nuru var, şuna işleşip girdi. Hem bile bugün kilgeçte bugün bir süyündüm, tuğanlara da ne kısman şekilli aşık, süzge de yağımlı, tatlı, eybit, şunday zor gaylenin, bir matur gaylenin kişisi bulgan iken bizden Osman değilim. Sizin için bir süyünüp, şınnat da yüzünüzde başkırt nuru var iken, şınnat da. Sözünün ahırında men Osman'ın yüzüne bir şagan bir şiirin bana okup gitemine Kazanlar jurnalına çıktı. Onun beden jumala şiirleri çıktı. Enesine bildim. Buna okullarga birim deydi. Jurnalda da bana sizge bilgi var. Sandugaç diyen şiirler. Bildiremen uru tuğan tuğaç. Şık tomşısı gülge sarılgaç. Soyramasın nişik sandugaç. Көңілі толы ялқын мұң болғаш. Жырыша инлеп туғайны, жыр қыраты алтын бұяулы. Мұңнанға тұрған шул таңны, кейнет қызым жылап уянды. Ник жылайсың бұлай, шөу қызым, йом көзіңді, йопла, йылдызым, сойрасыңла қызым, сандуғаш. Жырнышылай, үзіліп, сағынғаш. Бишігіне қолым қалғаш, пышылдағы қызым, сандуғаш. Собайтынды, елау басылды. Сандуғаш, деп, телі ашылды. Міне біздің Osman'ның да тілінде сандуғаштар сойрейді. Қазақстанның халық шағиры Радиф Ғатар. Алқышлар сізге. Шушы орында Osman Sadaның каләмдәшләрен, безнең Мирас журналының баш мөхәррире шагыйрь драматург Ләбиб Леронны һәм танылган журналист Ватаны Татарстан гәҗитенең сәясәт һәм дин бүлеге мөхәррире Рәшид Минхаҗевны, дусты Римир Сәлимгәрәевны һәм сабакташы танылган шагыйрь Римзил Вәлине бирергә чакырасы килә. Osman ağabey bilen ben Müslüman şiirine geç tanıştım. O bana bir şey size şunday buldu. Levip diye ismimizi duydurup bitirdim dedi. Çünkü senin katın künge üç kat gider dedi. Okup bitiremeyecek dedi. Vakit bitmeyecek dedi. Senin katlarına dedi. Şu an grafik bir bir şey şunday buldu. Ondan sonra Müderris abiden bıktık. Kaynak günü yazganlar, epigram siske düştü. Olayında Osman ağabey bilen kaynak telif kadar beyleme yazganında Osman sede niştese de, öz tirsegin tişese de, ol barıbır Zeynettinov degan kaynak Zeynettinov diye yazgan idi. Barıbır familiyaga şulay kalaşak deb etken endi. Ondan soň men Osman ağabey bilen birge sigirip keldi. Züfet ağabey, merhum Züfet ağabey bilen Osman, Mal belgeçler. Şu vakitte bir yumurgala kurup yaşadığıydı. O vakitte Germanetta degan bir İtalyan yazıcısının yubileyi buldu. Germanetta o Kazan'a gelip, ana şu Bağım Uramı'nda onun tuğusu yurtta bulgan indi o. Şunun yubileyi bulgaçtın. Osman ağabey'in de birge oyladı materyal. Şu vakitte Raul Feyzul'dikire, Raul ağabey'de benim şiirlerini verip bulmayayım mı Osman Bey? Germaniyattığını veririz diyor Osman ağabey'de. 10 minutta bir tane Raul Feyzul'dikire benim şiirlerini verip bulmayayım mı diyor. Germaniyattı diye ettim mitinde diyor. Ondan sonra 10 minutta bir işi başlık bitti.
Osman abi üsteden durdu. Jürmanittir deyip aytdım biten dedi. Karşında basıp bana bizim ötektir. Orada tuttu bu. Böyle şundayla bakıyalarda kaldı. Osman abi'nin onlara degen bir şep ballalısı var. O şeyde bugün böyle gidiyorlar da o ballalarını gelip okağaç, ne şu Başkırstan'dan üniversite bitirmiş Esen Tufan zaldan turup Osman Seden'i kuşaklavalar da mine bizni kim alıştırırdı. Şu şiirini tınlagaçtı. Marsil Galip şundan aytdı. Biz korkup kaldık dedi. Mine bizden bundan mine şunday şep şagir gelip çıkkan biz Kulegede kalabız deyip bile kalıydı bile. Marsil şuna geç Osman abi aytken şuna taklay buldu bir dedi. Osman abi indi. Ne şunday lideri buldu. Osman abinin liderleri ana buldu. Jırlarını bize bile asal jırladı. Anın popüler jırlarını bilesiz. Bir şeyleri var iken. Lakin şagir yazmışı Fajri Galibula. Siz onu bilesiz indi. Min çok etkenim var. Şiir gene yazgan kişilerinin yazmışı Fajri Galibula. İlyalarının ziyaratları koyulur gider. İlyalar vakitsiz üleler. Bizim gidiyor Mustafa'nın degen şagirimizin kabiri bilgisiz. Daha başka şagirlerin kabirleri bilgisiz. Osman abi mene bugün günde Asinova degen ziyaratta yata. Min tilegen idim anı kanışın tuğanı anı koyduğum. Rahmet. Hayırlı kış. Eyye bugün hatireler günü. Şagirne iskalu, kişi olarak iskalu, şiirler iskalu. Hem bana uylap duram, Osman turunda hatire yazı, hatire silav, seyir kibik yolgan, işlep terminal turunda, onun turunda bir sözde yazılmağanmın. Lakin bana göresin min okulanırga deyir, şanda yazırga gerek. Osman bilen biz tanıştık 1967 yılda o rayon gazetinde okup Minde gazetesinden işlep Başkurt Üniversitesi'nin Tatar bölümüne okurga kirdik. Şunda birge imtihanlar verdik. Şunda izlajın yazganda minanın azrak nina kol tidirip, mağlup edip şak kına müzime ikili ala yazdım. Lakin bizim bilen birge imtihan bergen Robert Minullin yaz almadı o stilinin izlajını. Hem olup aytıp gitti rayon gazetine, armiyaga hem anasın toru kazana gitti. Biz aytamiz, bizning arkadanına Robert, sen Kazan'a varıp büyük şagir buldun, Kazan'da Ufa'da kalsan karab bulaydın deyip. Osman bilen biz bir bölmede yaşadık uzakına yıllar, bir gruppada, bir kimde okudık. Şuna göre nerse etsem de, şununda uzakka gider idi. İske çıkan kadarisi, bu Akşarlaklar Edebi Birleşmesi'ne minde tartılıp kirdim idi. Hatta kiriv egzaminleri birgenden soň Osman bilen çıkıp gittik, anda Arxerika degen urun var. Tulay Turak'tan Osta Bıgıvı'nın. Şunda kişiler şahsi sektör bitine. Osman sikirip kirdi de gitti bir kişinin obzar bakşasına, kozlar kalkıldagan жерге. Ne işli bu desem, bu kozdan tutup alıp bir kanatını sorup aldı. Ayttim, biz bit şagirler, biz Pushkin gibi kanat bilen yazırga diye ettik. Şunu da menene başlayıp turadım, lakin o şair koyup, Rusça koyup, şu kanat bilen birinci kursta şiirler yazdı. Hem birinci abituriyent çağında o nice yıl barıp tanışkan, Başkurt radyosunda mı, televizyonda mı, menimçe televizyonda Şakırbalı bizni ikimizden şiir söylettiler. Şuna göre biz şagir bulup yürüdüm Osman bilen birge. Elbette, tağımın iske alırga deyiş bulaminde. Bizning edebi tugarak tiresinde sanat bilen şug'ullangan Alik Luqmanov kompozitor, Tanzila Muhammadjanova jurchi hem bizning bilan birga Uluboshim kishi etib Angam Atnabayev edi. Biz Tulay taraflarga bara edik, Ufa'nın türlü yerlerine bara edik, Biri şehrine bara edik, çıkış yasaydık, onda biz indi gardiyan olarak Angam Atnabayev bizning bilan teng bulup şulay çıkış berdi. Hem Qing'irowlar muğu degan afişa işlep, biz bir ay boyu Osman, Alik, tağı 3-4 kişi Başkırstan'ın tüm rayonlarında gastrol yasab berdik. Hem yaxşıgina yıl boyu yaşarlik oxşaşladık. Men anda şiirde siladım. Prodüser buldum. Hem bir kız bilen kelganlar balerina balet takip ettiler. No bizim şabide, eli de sağınıp iskavalar şulay. Osman'ı şiir siladan başka da biz kuşaydık, bilettik şiirge. Qoribız zal tolu motor kız, onlarını burtlakıttaydı. Şulaydı biz keleydik indi şulay. Osman'ı bilesiydi. Osman'ın içinden de grupadaşlar, sabaktaşlar,
yarata idi. Hem ol fanat şair idi. Anın şairligi şununda ol kişiler, niçin öylesizler siz? Ol kişiler şair. Anın şairleri için şiirler için şiirler. Hem o şiirlerine bir til liderlikte o kadar kamil etip şunda ok yazdı. Halkşan yazdı. Mana men sonra Fatih Kerim'ni öğrenmeden menen şunday ısıl bilen yazıra tırıştı ol. Şundan bunu 5. kursda tamamlagaç tige mağlum 6 yıllık Tatar uğrama degan şiir yazılgaç. Elbette nidi de ko'ngilsizliklar bo'ldi, lekin men hamsin Mithat Gaynullinning qutqarib qoluvin allani esinde qoldirmadim, lekin Osman şuşa şiiri bilen Tatar uğrama 6 milyon Tatar halkına 6 yıllık Tatar uğrama deb bitirgen ikigina yol şiir yazıp ana bizning Oqsharlar gazetine basqaçtın, diskriminatsiya bo'lgach, şunun bilen o tarixqa kirdi ham anti milli Tatar milletin, Tatar uğramın, Tatar tarixin hem Tatar'nın ufadagi o'rnini boshqa anday başa edip boshqa ko'rsatgan bo'lmadi. Xotiralar şul endi tag'i boshqalari men ko'p yillar o'tgach men rayonga ketdim, u Qozonga ketdi. Hem ko'p yillar o'tgach bir nechanchi yilda kelgach bunda bu endi 40 yil o'tgach 40 yillik degisi 50 yillik edi birinchi uchrashuvimiz. 40 yil u men bunda qo'naqa ketdimda ham ishlayman deb men unda Volga gastinisida qo'ndim da ketdim Nusxa Okean Kibediyandagi kvartiramda birinchi Qozondagi yo'qlovim Osmonlarda bo'ldi. Hem ol shunda menim Komsomolskiy pravdaga qadaliylar alla Novosibirskga alla Оренбургga degashdi. Michigan'da bizning bir vakansiya 2 oy bo'yi deb Rozata Fedorov bilan ular Shamil Agiyevga borib, davay shu Tatar yigitni o'zimizga torttirgan kerak deb baylanib Moskvaga chiqardilar. Albatta balki oyda bo'lmasa, lekin u Qozonga meni Komsomolskiy pravdaning xabarchisi bo'lib keluvda u Rozata Fedorova hem Diniyara Payıhsanova benim elikten tanıştılar. Hem Osman Sada şöyle kul tidirdiler. Şöyle birkaç mena yarım Silabariye'de kildi bilindi. Şöyle Osman Sada'nın kişilikliliği şöyle Tataristan'ın matbuatına, Tataristan'ın içtimai turmuşuna indidir tesir yasadı. İşleptir şu eybirlerini kubrak yazırga, anlatırga kirek bulgandır. Onun şık şiirlerinin indiligin hem o bir kıyımlıktan o partiya jurnallarında işe kiru şunu bitip yeri hatta da o fatira aldı şunu bilen o Sarabat dedi. O şın fanatik edebiyat şairi, şın o içtimai siyasi turmuşka sindirdi. O şından da o şunu siyasi şairge de eğlendi. Lakin o turmuş mecburiyeti bilen idi. Hem soňky gününe kadar anın şiirlerini okuyayım buna hatta Kurski kemesebat kaçta şiir yazgan. İlbaşı degesine şiir yazgan. Birisinde de falşivi yok. Buna men Tataristan gimnini yazganda bizning büyük halk şairlerimiz ko'p. Şiirin jo'natuvchi, tekstin jo'natuvchi şiirlar topilmadi. Mana Osman kibiklar, mana bugun eshitgan vatanim Tataristonni. Mana shunday darajadagi publisistik şair ham shunday lirik şairda bo'ldi u. Shunga ko'ra bugun shunanda bik saqinib, bik yaratib, Osmanlı da, onun eserlerinde eski alabız, onun şiirleri de, o'zi de, turmuşu da, hiç kine de unutulurga tegish tugul. Mana bik şartlanam sizni muxtasar bo'lmay bizning qonaqxonaga kelganiga, общежитиеga kelib birda shay ichib o'tiraylik. Shu xatirlaysizmi? Balkigina muxtasar bo'lib kelib. Mana shu mening uchun shu qadar qiziqli, titrentirgich xotiralar. Oxirida onun 11-yilda chiqqan so'nggi kitobini yozmasin demeli. Sabahdaş, hürmetli sabahdaş Müskayım, duymaz idim, görüşüp sileşirge gün sayın. Ben de şöyle dedim. Hayırlı iş muhtarım tamaşaçılar. Bunda indi men Vatan Tataristan gazetesinin vekili olarak çıkış yapayım. Yine şu Vatan Tataristan şiiri yazılganının men aşağı olarak to'g'ri keldi, chunki biz vaqt yillar bir o'ynada o'tirib ishladik Osmon abi bilan. O'shanday bit shunday shog'li donli yillar edi. Biz endi beshsizlik olamiz deb xayollanib yurgan edik. Shu zamonlar edi. Avvalay Osmon abini birinchi kuni u bo'ldi tanishuv 1983-yilda. Bu vaqtda men Qozonga yong'ina avuldan kelgan, o'qituvchi ishlab, ish yo'q ham Prezident kombinatında terbiyeçi bo'lib ishlaydigan, shu bilan
Hem şu vakitte biz neçtege teyş indi, tügülü kişiler üçtege teyş. Hem bir şey, kişisi üçtege aldım, in boyunca kilega güzel vurman kişi Osman Sade oldu. Hem de şunda jitin kombinatının tulay tuğağında şu mecliste kalan ne şey, cümle şey şunda bulayken şunda Osman abi şeylerinde şu işçi kızlar, jitin kombinatında işçi kızlar ağızlarını açıp yüzleri müldüremez tutup Osman abinin şiiri tırnağında el edemine güzel bir motora. Rahmet iktidarınızda. Men ijodga Osman Sade alıp kirdi desem dürüst bolar. Ol avga qaytkaç meni özümden şoförüm dep tanıştırdı. 2 mərtə avullarına qaytkan edi. İkisinde de avulga qaytdıq. Men özüm sizge Rimə Sələmgə bir нәрсе anlatmayayım. Bu zalda birinci mərtəbə özümün sözümdə aytам. Osman Sade meni bek көп жерлерге алып барды. Балташ районында, мындай институтларда 3-4 кіші студентлар болған жерлерде мына шиғырларымды сөйлеттірді. Айтасым келе, Осман өзі шын татар патриоты еді. Қоя ілік бетені машина жоқ еді. Әр кішіде де біраз жерге барсақ, билет аладыр еді. Ерейбіз, кіреміз де кондуктор ғайты 2 билеттей. Кондуктор енді орыс кішісі, маржа кішісінен. Нәрсе дей, көп мі нәрсе. Неймі, чö дейді, шулай деп сұрашады. Магазинға барып бірсенде, башта татарша сөйлешеді. Анасым айтам, Осман, сен не нетесің? Кішіні көріп тұразым еден, шәші сары, неге, yüzü біздікі көк төгіл деймін. Татарстанда яшеген әрбір кіші татарша эпитесін білдірген керек деп айтады. Айткенім сен кімнің арбасына отырсаң, шоның кейін келесің. 2020 ғасыр башында аның білен танышырға тура келді. Міне шол yıllardan beri Şehri Kazan, Vatanım Tatarstan деген газеттарда, мәртебелі газет журналдарда басылып келем. Міне аның мәрхүм болғаш, 1 yıl болғаш Vatanım Tatarstan газетасында бек яхшы мәкалем шыққан еді. Бұл оңа бағышталған. Тағын бек яхшы мәкалемні, шиғырлерімді шығарды. Мұнда енді айтып тұралар, меға суға қалғаш, лимит бітті деп шығаралар. Шоң бір оқуқына кетем шиғырымны. Айтылмаған сөзлерім. Кеттің де юғалдың дұсқай, түшті де көрмейсің, зілзіләлі заман желін, қолап та ермейсің. Яндырмайша ғұмыр бұшқа, хақиқатны яқладың, шиғыр yazып, исім алып, пысқыт қына ятмадың. Шиғыриятты дүрләп янып, yazmış bilen şayardın, yetim etip şiirlerin мәңгі йоқыға талдың. Көп müjırlar, şiirlerin yazılmışa kalsa da, Tatar Başkırt dünyasında senin yıldızın yana, Osman yıldızı yana. Әмир ауылынан түй yılbası yanına келген. Мен анда 2 мәртебе алдым, башып болып қайттым. Ондағы табиғат bizde bulgandır bir 50, может 100 yıl öyle. Мен өзім Şahbar Şahir başka yerde doğuşken. Bizde indi ormanlarda kesip bitirdiler bile, soba yaklarında bu gayme bir nerse yok. Bizde iyi negeler. Ol yaklarda işe orman, matur ormanlar, sular. Böyle düzün etkede suya giresin tüy yılkasına, onda şobaplar dedi, neler, böyle elde şulaydı biriler. Koyda big matur yaklar. Sizге рахмат, шундай шакирлер белән уртаклашканыбыз өчен хәзерләр. Композиторлар Әнвәр Бакиров, Резида Ахиярова, Луиза Хайретдинова, Софиян Ибрahimov, Фәрит Хатипов, Тәлгат Вәлиев, Марс Макаров һәм башкалар Осман Саде шигырьләренә бик күп җырлар язалар. Луиза Хайретдинова 6 кисәктән торган «Мин
Quyoshni yaratan degan konsertida. Sahnada Rossiyaning ot qozongan, Tataristonning xalq artisti tanilgan jirchi Mirsayid Sungartulin, ili boshi Osman Sada şiiri Safiyan İbrahimovga. Şiir birinchi prezidentimiz Mintemir Sharipo'li Shaybiyev
Анда Усман Сәдәнең бер атлы 4 шигырьләр җыентыгына күрә. 1985 елда Мәхәббәт елы, 1987 елда Җиләкле тәрәзәләр, 1990 елда Тайфун күзе һәм 2011 елда Ярату елы. Әлеге җыентыкларда шагыйрьнең төрле елларда иҗат иткән шигырьләре, поэмалары тупланып бирелә. Шул җыентыкларда урын алган кайбер шигырьләрне тыңлыйк. Сезнең хозурыгызга Казан театр училище шәкертләре Венера Низамова һәм Фәрит Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Әллә инде мине оныттыңмы? Bir кулыңны, дустым Аттырнак. Җиттән генә карап торасың син. Койрык болгап, никтер аптырап. Кыдышмаса, өрсин ашуланып. Күрсәт әйдә, кыдрәт көчеңне. Онытырсың шундук миңа булган барлык үпкәң, барлык үчеңне. Нинди үпкә? Нинди үчең булсын? Ятсынасың, бары шул гына. Исеңдәме, дустым, сине өйгә алып кайттым салып ушыма. Ә син шундый шаян кеше идең. Шаяныңнан һич тә туймадың. Озын көннәр буе төй буенда шикерткәләр куеп уйнадың. Көзгә инде тәмам үсеп җиттең. Курку белмәс каю эт булып. Урманнарга бергә ауга йөрдек, аерылмас ике дус булып. Кышын буран, җәен өермәләр, тузаннарның булды тузганы. Тик булмады дустым арабыздан кышкы салкын җилләр узганы. Әмма бер көн юллар аерылды, читкә киттем, өреп озаттым. Мин дә сине бик еш искә алдым. Күргән сайын кешек, эт затын. Кайттым менә. Тик син никтер моңсу. Шулай ярыймыни Аттырнак. Сизәм, син дә нинди сагынгансың. Ике күзең тора, ялтырап. Ул искергән инде. Ул картайган. Хуҗасы да җиткән 80-гә. Ачуланмас, рәхмәт кенә әйтер, бүген килеп аны сүткәнгә. Бер ниргәсе чиреп, җиргә сеңгән. Авышкан ул бер як кырыйга. Юлдан арып кайткан карт диядәй, уйлыйдыр ул ятып торырга. Теләмичә генә төтен чыга, морҗасыннан аның кич белән. Шул төтендәй әкрен генә эреп, гомер үткән, гомер кичергән. Ишек алдын куе үлән баскан, сукмак эзе чак-чак беленә. Өйдән шул чак ялгыз карчык чыга, мамык шәлен урап биленә. Каш өстенә какча кулын куеп, карый кичнең шәфәк иңгәнен. Мүк каплаган йорты кыегында көннең соңгы нуры сүнгәнен. Йөткерә дә карчык хәле бетеп, кирип китә тагын йортына. Өй алдына күксел эңгер ята, үз мәчесе кебек тын гына. Сүтелмәгән кара йомгак төсле, үрмәли төн өйнең ишенә. Өйдә тынлык, әби йоклыянда, нәрсә керер аның төшенә? Кешни җилләрдә болыннан бер тай чаба. Чаба бер тай болыннан нинди язмышка табып. Җилләр дә бит телидер, җитәргә аны куып. Аны куып җитәр җил, җитмәгән әле туып. Тай чаба кыйрык чәнчеп, яулары янып тора. Нинди дәрт, кыдрәт аны, кайларга ашыктыра. Булырмы гел алдында ям-яшел сусыл үлән, көтәм аны шишмә көмештәй суы белән.
Jiller bilen uzışıp, kışni toy şaba. Şaba yarsı, aşkını, nindi yazmışka toba. Beygilerde şabaşı bulur mu gül jiңüden, zor sırau bilgisidey kalka kökке jidegen. Yazmışını kim yuragan, kim onu aldan bilgen. Toy barı kışnigine, kiymegen eli yügen. İhahaylap kışnağı, tağlarını yarıp üte. Yalkın yallı tayını, sarayda iyer küte. Ömür yılgası koylarga kıya. Bizge körünüp üzgere dünya. Elik de şulay üzgergen zaman. Hazır de şulay üzgere haman. Üzgere kışı, edem balası. Üzgere şırlar, tuvayanası. Timir zakunlar, üzgere kinet. Turmuş tuğtavsız, üzgere demek. Yuğala bara, naşarlık, yaman. Yaxşıra bara, üzgere zaman. Üzgere haman, şirde hemmesi. Üzgere bara, yaşır məğnesi. Şağla şunda kışının kışı. Üzgere, una, şeylerinin tüsü. Üzger mi barı, nişten çıgarıp, minderge tizgen ipik keyisi. Ozan Tiyatro Училищесі шәкірттері Венера Низамова һәм Фәрхәт Мөхәммәтҗанов келе. Хәзер җыр тыңлап алыйк. Әниемнең 3 абыйсы. Фәрит Хатипов көе, Госман Сәдә шигъре. Шигъре сәхнәдә Татарстанның халык артисты Илсур Сафин. Şahısı yatıp kalan sığır barında Binsile ünleri bugün Ödülge uğrumda Binsile ünleri bugün Ödülge uğrumda Binsile ünlerin bugün Ödülge uğrumda Binsile diyenke sürte varır Güzel kişen gülüp Kılıçları Barısı da yazır Aydalar mı Üzülden gitken Kılıçlardan Barısı da yazır Aydalar mı Üzülden gitken Kılıçlardan Kişiler kuşlar buna düğün Bir kayıtlı savra bir kayıta Yüzüm barı balı kaydar yüzüm Aralardan gitti yıl ya da
Менә шундый кичәләр безнең яшьләребезгә җитеп бетми. Рәхмәт сезгә. Уздырасыз шундый матур кичәләрне. Бу олы шәхесләрне без һәр вакытта искә алыйк, беркайчан да онытмыйк. Әйдәгез, тагын бер җырлабыз әле. Татар халык җыры дусларыма дигән. Biraz елмаешы алыйк.
Derlerine yığılsın yıldızlı başım hiçbir yok. Kazakistan'dan kallarla kısmayı doğrusu. Rahmet dostlar. Orunları uçmakta bulsun Xudayım. Barlık şəxslərimizin. Hem birige Tataristan'ın halk artisti Luar Şakircan'ı çağırdı. Мен Госман белән көндә күрешеп, аралашып яшәгән кеше булмасам да, ул минем күңелемдә шундый якты, җылы, ягымлы кеше булып калган. Соңгы бер күрешүдә мине күргәч, ул портфелемнән шушы китапны чыгарды да язып бирде. Сүзләре дә матур бит аның. Яхшы сүз җан азыгы ди бит халык. Шуңа күрә яратамдыр да әле мин аны бит. Кадерле Зөһрә, нурлы минем икенче исемем, нурлы таң йолдызы. Сиңа гомер бакый сөенеп, ризыкланып, сәдә. Ул һәр кемгә дә шулай ягымлы булгандыр, шигырьләре аркылы да һәм тормышта да. Менә аның әнисе турында язган истәлекләреннән кайбер битләрне сезгә тәкъдим итәбез. Урак өстенең иң кызган мәлендә син инде 80-нче көзеңне каршылыйсың. Ура сурылган, сугасы сугылган, кояш кичке якка борылган. Көтү кайтыр алдыннан, үргел шишмәсеннән алып кайтылган су белән самавыр кайнатып, синең белән кара каршы утырып, тагын бер чәй эчәсе иде. Әйе, безнең өйдә төп йортта бер качанда самавырның суынып торган чагы булмады. Без Әмир авылының нәкъ уртасында, кибет белән клуб каршында торганлыктан, узганы, барганы безгә керми калмый. Әтием Мохтазар карт, урыны җәннәттә булсын. Бераз гына кызмачалап алгач, каршысына кем очраса, шуны җитәкләп өйгә алып керер иде. Берәүгә дә йөземне каратмадым. Һәммәсен көтеп алган кадерле кунактай күреп, табынга чакырдым. Хәзер мин үзем 6-нчы дистәне куып барам һәм исем китеп уйлап куям. Кайлардан килгән сиңа бу кадәрле киң күңеллелек, булмаганны да бар итеп өстәлгән кую, юмартлык. Син табигатьнең үзеннән, Аллаһыдан бирелгән игелекле, изге кешесеңдер. Без бәләкәй чакларда әтием урыс авылларына барып, бурап, йорт салып, хезмәте әҗренә ат алып кайта торган иде. Шул ат ите ярты кышка да җитмәйде. Кайчагында әтиемнең олы апасы Гатикә әби безгә кергәч, Тәлига килен, итне бер дә жәлләп тормыйсың инде, олы казан тутырып пешерәсең дип әйтә торган иде. Ә син кулыңны чуклы тастымалга сөртеп, кемнән жәллим? Балаларымнанмы? Тойганчы ашап үссеннәр дип сүзне озынга җибәрмидем. Көн сайын мич тутырып икмәк пешерү, бидрә катык йоту. Бер мич икмәк безгә, ит улы балага бер көнгә генә җитә иде. Дөресен әйтим, өстәл табын гөлризыктан сыгылып тормады. Шулай бер җәйне, бик тәкъитлек вакытта, ала бияне җыеп безне арбага тезеп утыртып, кырга алып китте. Будайның өлгергән чагы. Син аны урагың белән урып, аннары башакларын уып, бер миски тутырып, шул будай бөртекләрен пешердең. Шуңа бер кашык май да салып бутагыннан соң, әлеге хикмәти ризыкны безнең алга китереп куйдым. Менә балалар, яңа уңышка да килеп ирештек. Булай булгач, аш булмабыз дип, Раббим дип, белгән дуаларыңны укып, битеңне сыпырып куйдың. Эй, ул чагында ябыклап кул кырында ашаган шул сый нигъмәтнең тәмлелеге. Бүген дә ул искитмәле тәм тел очында тора. Әнә шулай аш яланга җитми, тәрбияләп үстердең син безне,
balana birimizni de kalkmadın, soğukmadın. Bik aşılanan şağında da ey rahmet şükürleri degen sözden arı gitmedin. Sen kurganlarını yaza ketsen bir neçe kitapka da sığmaz idi. Yazışı ismin yırtıp da men bu hakta bir güne yolda yazmadım. Belkim gereklidir de. Hayır, sen bir kaşada zarlana bilmedin. Bulganına şükür edip yaşadın. Bizni de şulay terbiyeledin. Men özüm de dağın артından ko'p yırtlaşlanıp yürgenim yok. Kilesi şöhret, o'zi kela ol, ish bilan, tirish xizmat bilan. Aniyim, sening bir günah tapqir bo'lsa da qo'ling ishdan to'xtab turgan chog' bo'ldimi ekan? Qish kuzak hayli salqinlarda erimning, bolalarimning qishab kirin yuvib, tez suvunda chayqab qaytaydim. Qo'llarim qo'shig'idan ko'garshin tepiyik tusuna kirar edi. Bizning uyda ilmga o'rin har vaqt zo'rdan bo'ldi. Aniyim da, atiyim da ders hazırlab o'tirgan bolasin sabag'indan ayirib, ona ish qo'shmadi. Mening aniyim giroy ona. O balanisi 5 disteden artık ınıklarının qartıysı, yani davanisi. Eğer biz barımızda birga jiyilsak, Emira onun tutaş bir urama bizning zo'r g'ayladan gina kirar edi. Bizning uyda yarattuv so'zi bir qachonda oshiqdan oshiq aytilmadi. Biz uni qishqirib aytilgan qiyinsina edik. Ammo ol his baribizda ko'nglimda, yuragimda saqlanar. Menda Aliyim, men seni yaratam degan so'zlarimni hamon ichimdan qabatlayim.
Белсеңез, біраз алдан мені Исерстафин башқаруында әнейімнің үш абыйсы деген жер яңғыраған еді. Бүгін биреде менә шушы шигырьнең каһарманының баласы безнең белән. Волжский шәһәреннән үк килгән Нәүзә ханым. Аны да монда биргә чакырмыйча мөмкин түгел. Ассаламу алейкум. Шушы матур искә алу Госман Сәдәт туганымны искә алучыларны оештырулашы шундай матур көнгә. Ул шундай матур җирләрне Кәйернең эш Газиз абыйсы ятып калган сугышта аның әтиләренә Гайбадулла улы Мөхәммәд, Гайбадулла улы Кәбир, Гайбадулла Загафаранга багышлап жер сыккан шигырьләре мәңге истә булсын аның шигырьләре, мәңге истә булсын барчабызның аның җирләре. Үзенең яны җәннәттә булсын, онытмагыз аны, мәңге яшәсен. Рәхмәт сезгә, оештыручыларга, барчагызга мин горурланам. Шул Госман Сәдиев ул 10 бала арасыннан 15 яшеннән чыгып китеп, үзен шундый зур кеше итте. Рәхмәт, горурланабыз барча туганыбызга. Рәхмәт сезгә. Hem birge yeniden Kazan Tiyatro Училище şekilleri Vinier hem Ferhat'ın şakra. Rahim ederiz. Kıyaş düşüp, Berna'da konaklagan, Gülegeler şiksiz üsüp, ızınayıp, Irak konak, Marsiyanға ақшап қалған, Киш яқынлай, Анда санда үтлер іре, Аулыма тыныш ғаскер, күту кіре, Тағын бір күн кетіп бара өз күйіне, Ауыл исе шумған жылы сүт исіне. Қортлар шығып отырғанда үй алдына әпләшәлер, Тілләрінде дүния хәлі, Янларында уйнап йөри ыныклары, bu kişinin canığa yakın tыныş məni. Yumğaq yasab gündüz qılğan öz işinə, Tağın bir gün kitib bara öz kişinə. Kilə ana almaş bulub yana bir tün, İң mühimi küge, zəngər, ayı, bütün. Өсіп жету үлгірімі, Шықтық тұрмыш yoluna. Хайырлыю изгі сәфә, тіләнкәй ұлына. Тіләклерің қанат болсын, қағынғандай ил білән. Тіләклерің маяк болсын, сөнмәсін ол жил білән. Келсін бары имин хабар, меннен сена ауылға. Қиын шақлар болмай қалмас, біз күніккен дауылға. Тик бүгілмәм таулар көбік, тіләкләрің күш бирер. Илі білән бірге болған, күлні күкке көшерер. Әнкәй, әр шақ тіләкті бұл. Таң сағаты сәхәрдә. Оңсын ұлын әр ішінде, оңсын юлы сәфәрдә. Farhat Muhammadjanov hem Venera Nizamova idi. Rahmet alarga. Bugün Tatarstan'ın Yazıcılar Soyuzu Abdullah Tugay ismindeki Gürkan Kulüp salonunda kadirli konaklar Başkırtsan'ın Askın rayonundan kelgen iki güzel hanım otura. Alar yaktaşları Gosman Sədənin isteligin kadirlep saklıylar. Ana bağışlangan İske alıp işeler uyuşturup her daim ütkərib duralar. Askın rayonu üzerinde bir uram Gosman Sədə isminirdi. Hayır, eləgiz Irak aralarını yakın edip bilgen hanımlarga söz birik. Enzire Mükerrem kızı Galiyeva, Askın tarih hem Tuğan Yaklı Direnu Müzey direktörü hem Feyruze Fayyaz kızı Yunusova. Askın Məlumat Müzey direktörü, Rayon Televizyon Baş Müsahirli Başkanı. Kulüsünün alt kazangan hizmet olan hem kim Məlumat hizmetkarları. Hayırlı kiş, Esselamu Aleyküm deyip Osman
Şimal bugün sizge. Mene sizin yüreklerinizden çıkan izgi hisler, matur uylar, жылыта bugün bizden onunla. 800 kilometre bu tepkileyen yollardan antıldı. Şul tiklim matur şorada katnaşıp, bugün sizin bilen birge bulduğunuzga ifrat zor rahmetlerimizni işitkiremiz. Biz sizin bilen Tatar, Başkırt balası, şunday hiske bay. Fikirler iline şumarga biz bik ustabız. Şul matur fikirlerine, halık kömürüne, yürekten çıkan sözlerine yürekке jitkire ola. Bari sizin gibi kişiler, Osman Sede gibi şiir ustaları. Şuşu seferi bizni uylаған vakitte hakimiyet başlığı özü şakırıp alıp, özü yazgan rahmet hatın tapşırığımızını ötündü. Siz rüksat etseniz, bir harfinde kaldırmışa min onu okudum. Çünkü o bir kaderli sözler. Hürmetli Daniel Halil-Rahmanova. Sizge hem Tataristan Yazıcılar Birliği'ne şen ko'ngildan ko'rinekli yurttaşımız, meşhur şair hem jurnalist Osman Sede'nin Başkırt hem Tatar medeniyetini üstürüge kirtken ülüşün yukarı beyelep, doğuna 70 yıl oңайından көркем çara uyuşturganıгыз üçün Askın rayonu hakimiyeti hem şahsen özümnün isimden ihlas rahmetimni bildirem. Bu şabular derler. Osman bizning g'ururligimiz. Ol Başkırtistan'da hem Tataristan'da yaşap, işlep iki respublika arasında nıklı dostluk köprü saldı. Onun ince mercanlardan kıymet icad jimişleri, dilen mağdani şiirleri halkımızın çın-çınından altın mirası. Onun tuğan eline, halkına çın suyun şakıldırgan ülmez şiirleri, olarga yazılgan jırlar boğundan boğunga köşep jırlanır, milletimizin donun küterir, hem dağın da yoktarak mayak bulup balkır. Biz yoktaşları, jirdeşleri ana hürmet ederiz. Her daim iske alamız. Mekteplerde, kitapkhane hem medeniyet yurtlarında icadına bağışlap kişiler gireriz. Sizge işinizde zor olmuşlar yoldaş bulsun. İlham şişmeniz hiç kışın sayıkmasın. Yanadan yana güç bilen urgalap çıksın. Halkımız ilimliğine hizmet etsin. Yoktaşımızını iske alıp, başkargan izgi gamellerigiz, özünüzge iman nuru, icadi kazanışlar bulup gerek etsin. Kileşekte de durmuş kiniliklerini inlegende hıyal kanatlarını daldırmayın. Koygan maksatlarınıza erişip yaşarga Kuday nasip etsin. Yürek türündeki behit ışkınları yüzünüzde yılmayı bulup her şey balkıp dursun. Canınızdaki yıldızlar balkışını söndürmeyecek, gönlünüzdeki yaşamının alkışını kim etmeyecek, gıyleriz bilen selametlik deryasında kuyunup yaşamımızını dileybiz. Durmuşumuzda dostlar ışanışı hem fikirdeşlerimizin yerdemi uğuş yoldaş bulsun. Hürmet bilen Askın rayonu hakimiyet başlığı Larit Osmanov. Adı Osmanov. Dağında bir tapkır barlık rayondaşlarımız isiminden en zor rahmetlerimiz sizge. Şunday matur çara o'tkirganimiz üçün. Bu rahmat benim için tügül, biride işlegen yazıcılar aparatındaki yigitlerge, kızlarga. Rahmat sizge. Biz şulay dep ayttık deyli, her bir siz jetekçisi bulgaç. İki güne söz bilen aytып giden, Milla Osman Sede'nin tuğanı, biz iki güne yaşatırıp, üstte yaşadık, o elbette bizden olarak kişi.
Biz bileki şakta okura kirmegen şaktağına Ali Osman abi koysa, ismini de bilmeydik, Şagir abi koytkan diyen haber taraydı balaşak arasında. Emel bitti ol bizge kenfit birip şulay başımızdan suyup koyadırgan idi. Mektep yılına jitkeş, olu Osman Sele koytkanda, mektepke şakırıp yılgına klas saatleri ötedırgan idi anam katnaşılığında. Yıllar öte durdu, meninde 15 yıl mektepte işlegen sonra redaksiyaya kilgeç, Osman abi şu min işlegen redaksiyada işlep gitkenim bolgaç, menin adımlarım tağında aşamışlarak oldu. Ondan indi biz anam bilen uçraşıp durduk, 11. yılda koydu, büyük matur, zor beylem ötkerdik, konser buldu, çıkışlar yasaldı. Halık kup tup-tulu zal idi, derrev kul şabıp, anın her bir şiirini tınlap, ana rahmet ettiler. Şundan sonra şu koyduğundan söyleşken idi Osman abi bizim şunday uy var, askın zoraya. Edege sizin şunday bir uğramga yana, düzüge uğramga sizin isimini verebizip, ol elbette kabul etti bizim takdimini. Hem isen çağında isim kuşuldu, ulanı bildi. Doğanım koydur biz hele, şol uğramdan bir öterbiz deyip söyleşken idik. Mine bir güne öter bulmadı kızganışka karşı. Biz sınıfta anı yoratabız, rayondaşları bile, hürmet ite. Mine şu günlerde Azire Mukaryan'ı aytıp öter, her mektepte, rayonda büyük matur şoralar ite. Okuşular anın şıkırların yoktan söyley, bile, hem de ol bizden ko'ngilda. Şunu aytasi kerak. Siz de unutmag'inizga, biz sizga bek rahmatlaymiz. Hürriyet suyucular, hayırlı iş bizning yoktaşımız, donliqli yoktaşımız Osman Sadani zo'rlab şu kishada qatnashuvchilar, şu kishani uyushtiruvchilar. Barımızga da zor selamlar. Bizning Osman rayoni Boshqirdistonning eng tinchoq rayoni, ham shu vaqtda o'rmon gullarga boy tugil, talantli, ordaqli shaxslarga da boy bizning yoq. Ham shularning birsinden birsi bo'lib, albatta bizning donliqli shaxsimiz Osman Muxtasaruli Zaynetdinov bizning. Mana men 10 yil rayon tarix tug'an yaqinlarning muzeyida ishlash davrida menga bek ko'p o'quvchilar kelar har muzeyimizga, rayon muzeyina. Bek ko'p yo'qdoshlarimiz kelar. Bizning tanlab shifoxonasi bor, ondan yol etuvchilar kelar. Ham har birsini men ekskursiya o'tkazgan sayin uning fotorasmini ko'rsatib, uning bizda kostyumi ilinib turadi. Uning mana menda bek ko'p dokumentlari, gramotalari, maqtov gramotalari, shaxsiy dokumentlari, ularni suylab, g'ururlanib ko'rsatib o'tamiz. Hem elgi vaqtda mine onun 70 yaşına bağışlangan şaralar ötüp öte, mekteplerde, muzeylarda, hem rayon kuleminde, hem tağı da mine biz Qozonda bulup qaytgandan soň onun tuğan avlı, Emir avlında da şuşunda yok, halıqni jeyip şara o'tkazishakmiz, Allah bersa. Rahmat sizga barig'izga da. Bizning obiyimizni deylik, shunday donliqli donga ko'mgan uchun, yildashimizni, rayondoshimizni zo'rlagan uchun rahmat barig'izga da. Kimler barıp görgenler duyulgasan, biner Tatariston'da bizning emirinin indi matur ekanının şiirlari o'sha ijod o'sha bilasiz bitinde. Eli kimler kelip ko'rmagan, bizning ko'ngil keng, barig'izda keligiz, biz aytamiz ruschalab, если есть на земле рай, то это Аскинский край. Килегиз qonaqqa. Rahmat Şulay, 800 çakırım oranı uylap da bir şey bizge bugün. Ona bizge bilgen gelişen. Yaşav bilen ölüm arasında ömürlerinin yaktı bir yazı. Gül irkelep bizni uyataşak bişikteki sabuy avazı. Yaşav bilen ölüm arasında süyülerinin sağış gazabı, şunday matur yaşav muğu bulup, jırlanacak el azabı. Yaşav bilen ölüm arasında aşılmagan köp misir yata. Ömürkeyler kılın şirte yalmışlarını menge bulgata. Yaşav bilen ölüm arasında min kabızdım ömür şenlerim. Şul şenlerim bir gün süngeçtin de, jır yaktısı bulup yaşarım. Әлеге şiir yaşav bilen ölüm arasında deb ataladi.
Osman Muhtasar oğlu Zeynepdinov 2014 yılının 14 yanvarında Kazan şəhərinin Zalesniy bistesinde vafat bular. Şol bistenin ziyaretinde jirlenen. Әйе, өзі yazганча шәмі сүнгәч тә ул чыннан да халкыбыз күңелендә җыр моң яктысы булып яши. Мәңге шулай булсын. Үлмәсен җирдә яшәү. Кадерле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр. Танылган шагыйрь, журналист Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре Госман Сәдәнең тууына 70 ел тулуга багышланган Үлмәсен җирдә яшәү дип исемләнгән иске алу кичәсе ахырына якынлашты. Кичәбезне җыр белән тәмамлыйбыз. Сезнең каршыгызда өметле яшелче Аскын районы егете Госман Сәдәнең якташы Вадим Фәтхинов. Әлеге кичәнең сценарий авторы һәм режиссеры шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Алып баручысы Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыруын алып баручысы Фәхирәс Илфат Хәкимов. Хәзер баршалыгыз Вадим Фәтхинуров. Biz avul малайлары. Senden de öte ömür, minden de öte ömür. Ömürde ol gelip yaşam kalırlar gün. Senden de koladın ya, minden de koladın ya. Yaşırsın iken dirilep yan, tütülüp basıp yatama. Senden de koladın ya, minden de koladın ya. Yaşırsın iken dirilep yan, tütülüp basıp yatama. Yaşlık gider, minden de yaşlık gider. Yaşlıktaki çölerlekiler, ömür bu yıllar gider. Senden de koladın ya, minden de koladın ya. Yaşırsın iken dirilep yan, tütünlük dostum yoluma. Senden de koladın ya, minden de koladın ya. Yaşırsın iken dirilep yan, tütünlük dostum yoluma. Singadakile artık bugün ülkenlerge netice yazar vakanı. Senden de koladın ya, minden de koladın ya. Yaşırsın iken dirilep yan, tütünlük dostum yoluma. Senden de koladın ya, minden de koladın ya. Yaşırsın iken dirilep yan, tütünlük dostum yoluma. Yaşırsın iken dirilep yan, tütünlük dostum yoluma. Tütünlük dostum yoluma. Rahmat, büyük rahmat istemesiz hayırlı kişiler etübütlerde de Osman abinin yoktaşı deyip Askın rayonundan biz yoktaşla tuguyla biz oğuldaşlar da biz bir oğuldan ben özüm Kazandaydı 12 yıl yaşayım Osman abi bilen bir dus biz birge oralaşıp yaşadık ben özüm
автор башкаруучу боларак да анын сүзлөрүнө жырлар жазып, озаккы сүзлөрүн жазып тапшырганда Эмир деген биздин оолга багышланган сүзлөр жазды. Аны кийин команда yazmadım. Но Алла берсе, вакыты келип жеткәч, бир язып, мотор клиплар сыймайтырбыз дип турабыз инде. Алла берсе, шуңа һәм киләсе чагына башкарып беләсем килә, кайтам әле туган авылына дип атала. Менә хәзер клибын күрәсез, Усман абыйның безнең авылдан Эмир исемле авыл, күрәсез безнең табигатьләрне, безнең авылда чырлы бу клип. Рәхмәт барабыз. Vadim Fatminur. Hani öyle Necip Baba tarafında bizi şiir söyledi de Zinfar Rahimi'deki sahibiydi. Cemaat sunucular kırılan olman gafoytizinde. Ama lakin ben bu kişide özümden yaktaşım, yaştaşıma bağışlanan şiirimle okumuşa utanmıyorum. İkiniz de jubiler albüm. İkimiz de jubilerler bir gün Osmanlı Türk'ünde Osmanlı'da Necip Bey'den de dersinden kaçıp kana Kazan suğa su koyup koyduk.
Деп шетке қарадым да, қалып, болмай өзім болып қалып деді. Оралша едік, мүдәрістің да досты еді. Әмі ләкин міне түксі еді ол, түксі. Остан барап күнәйін бірінші қысқа ғана сөздер айтып қоя еді. Олай йығылып кетіп, шешіліп түшіп, тез-тез сөйлеп жібермейді еді. Бәлки мен білем, шулай болғанdır. Әмі ләкин шул қадар мешке лирик еді. Мен де ешешкіна саясат білігін әлеге едім. Һәм болды. Менің 12-ші жылда шыққан кітабыма кірген бұл, әгер де ойлағанда деген шиғри жиынтығыма Уфаларны сағынам десең. Уфаларны сағынам десең. Қозанда ешесем де, шул соғыштан орын алмайм. Қозанда ешнесем де, Уфа юкелері шауы сарыла десең жанға, шағир деп, жыршы деп, күмсе де Қозанданға нешке білді, қора күзлі, сылулар сағындыра, юқса білем онда қолған, яшілігім табындыра, юкәлі ұрамларға да, бүркітлі Уралға да, Қозаннықыннан да салқын ойнар бұранларға да, юқса білем, татлы болып томған тәуге шиғырны, сақлап тұтқан сұқмақлар да, шундай изге, сихірлі, тұлымына тасма тоққан, қызны ұзатқан қораш, иңнеріне ілініп қалған, таллар тұлымын тараш. Әх, шул қызны, хет ұлыма ерәшер едім бүгін, сізнің юқ шул көргенігіз, бізнің яқларының көген, Уфаларда, аларда, жанымның яртысы шул, жан тектоник сынырышта, жаным харитасы шу. Рәхмәт сізге һәм рәхмәт барша мында билеген килгән тамашачыга, дусларыбызга, шигъри жанлы кешеләребезгә, якташларыбызга, һәммәгезгә дә рәхмәт. Һәм инде Госман Сәдәнең тууына 70 ел тулуга багышланган кичәбез тәмам. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр бергә яшик, бердәм яшик, Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.